Basi abagusiba mito lero nimbwa Tom Genyule very special, the legend Andrew Itenyi Barongo. The legend Andrew Gitenyi amekuwa kwa muziki kwa miaka mingi. Pengine wengine wenu hamukuwa mmesaliwa. Amekuwa kwa muziki tangu mwaka 1970. Omugaka Andrew Gitenyi. Yes. Mbiande sana. Thank you so much. Mbiamono. Na no magoko. Yona. Erina riri abiri litukuritanga na soma bwana bakuomera. Sana. Lero nari nakonyoa. Okay. Lakini kisani cyago nakitegerere ko runakarenga omwana. Yeah. Tutaragenda tambe. Yeah. Ndagitembekera abantu amashabiki sanyage yemo. Nyibekanga. Oh, good. The legend himself. Mwenyete yaba kusiba mito. Abana muziki aba ko bare moyo. Let us celebrate them. Let us remember them. Kwa sababu walianza muziki igagusi. They are the founders of Benga. Asegusi. But titakitingwa na mangana make. Titakitingira nasi wale. Hembia mano. Titakitorigiye kamera. Yeah. Ndagitokwane n'abagusi. Yeah bana. Obaereshe. Andrew. Yeah. Itenyi Barongo. Ningo. Abantu baminto abantegerete na bandoche Marieta no muna mwegwa nje na Andrew Itenyi omwana Barongo no Itenyi so enkayire mabundu bogichora ekaunti Nyamira asigorende no ekenyoro menyete mabundu asigorende musikio ntwa cyagetegeka twara kire gocha na bugiri kibendi kiringe lakini rende currently yombate bendi korokwa na orchestra mabundu jazz nero nkogenda nero
Tatigerende mumete kawaida nga ababugia babakuru igo twabete nsesenginto mono producers bachete bakabunango gutukorobani barake inginto ya musiki ekero twachagete otherwise ntwamete nga nobwati jibesa gera twale kugembi besa bikego abantu twabugie ebintu ebia lakini abantu baragira ase iborende gwikiraiga abamanyete nga abantu abange bamanyete nga bana musiki babare iguru lakini nturense ase inginto tutakanyori okonyora kuri okuya ekagera bono tu no musiki tware kogenderera tutwaji kogenderera ase inginto yokobanze juu ntwabwata undogo tubwata okoboko producers bali babwenete gutubwata okoboko nano baturiete so ekagera tukaira nanze tokorete ebintu ebia lakini bitatokonyete ikiagire bitoki twakonya byarenge Indio chake tu musiki. Umusiki buya nyotagete mwaka 76 76 nalinchagete umusiki buya igo bono wekege ntutukuro ka 77 katia bugo cha 78 nalinchagete recording Ndio chake recording. Yeah. Bandi kiwa chake. Ebeni nchagete yekuru kunga Mukomuni Hot Stars mwaka 78 nalinya sogete Yaringe bandi yako sema anafuatana na. eliyo yaringe bandi yo mwenyene otatiga twajite kumubwati yari kuru kunga tempe alisi manchaba moyale paka bono ya Mukomuni Mukomuni Hot Stars Hot Stars. yeah Mugatera matera alinga sepandi. Ntwatere ta matera kenga amatera arenga amatera atatu dirikare twale kubujira koti 3 igorende party A and B igotote na matera 6 twabugitio chandarana Sisa ni 3 lakini A na B yeah igona matera 6 correct yeah kere kwa bana Mukomuni Hot Stars ugaso bono mugatigana tugatigana ntuwo twetetu kamakonya tukaruo ekiagera tinarengo kwindi narengo mwenyene bindi era ndangiritie tugajokonyana kwa mugiritio rhythm ukubugi yeah paka bono iganti ne rhythmist rhythmist kai so ukagendo gachaka bono nkaruo abo ngacha bono nka igo bono tinda pa bandi ende tinda so ende sei no mabundu ekero nacha mabundu nkanyora nga bono egento nare gokora nkelina nuko na kurigia na ende kibendi kindande asenda nyore no empendi ende na ende nkoreki nso aroro so ne chance tinkagenda ngakie mumaka keo omonyonjo ya ekero na iko omonyonjo bono yongo kora munansabi egera kuigunde kigoginero kuigundi yakora nero bono nsabi ngokora egento na korete nkagenda baka kigogi ngate monyonjo ngamaene kuna natega naja gukwana ebita no abe gitange ebinde bire mesa ebinde bire gucharia nkabwate gitatu bune gasolinga cyako nako kuna kugetabataba monyonja kandigereria kaburi umuntu uyo muntu abona arashiko mubuya ikiagera na igwete bunanko buya akamanya wontebinga mwako uyo narorire nga dabuta na wowe sikubuye gita ngaisi ngayisen boss kidogo alia technician watai watobekere onda gari enda patakasi okay baono ekero narua bwo monyonja rwangu muntu na bara bugigita egenta akorete igante betinga karabwata ngigita nkabwate igita agaswa gonteria aibu sinkubwatia ande akanyora maene na bonkubwati igita na bongo kibukuru mate makarai bakarugo agateba n'umuntu baka omubuyo muya agateburuche nenyarekane tobe amonaye egere turasukia namotemo chando tuyo ekero namotemo chando tuyo agantebono oche tukugete ngateba tindesaneka naende nkaruo abu narare to monyonjo lakini nkaruo ngatara witinya kuura nganyora bono Moses igare tayari
Moses ikarari tayari agante binje bono taringa uja uno tuguchaka tule komo yewa Bono asinya kura bono mukaba bune kiumbe. bono nyakura Kaliko mukoni bono. bono nyakura era kambeko agante bono aya tukubuginya kura naenda onye kubwata muntu unde naboko mareta iruka muna bono nje timbwati moteri na nje na bwatu erafiki yane yare gotera kuba mabundu bono ka nkamoteri utu muntu na ali gotera buya sana ngakiri ndo kumochoi ekagera tukamochoi ekero tu mochoi bono twasoire nyakura so kurwabu nyakura tukasukia nyakura twakorete recording nyakura more than 3 times tutarakora ndaragenda ande ekero twakora nyakura twatebe recording iberiga Munyonje naje takanyora ukumbulire ndi tata kona hotetio ijenga kiwakorera nkamotebia Moses igare ngitayari gukora recording ekagera ngakora ngaronga tigamokonye lakini mangana wigo tindeba bona agatoini bait na Munyonje yana Moses toche buoye tugata na Moses naria atukobetie tukabamo agatotebia kitogenda monkonye tugajito komokonya atubugeti kisani kiri cyabonyayo osiri umucyakano rende anduru na Munyonje tiga tubwate soro yetu na tubugeti kisani yetu so ekara twakora Munyonje akanywa twasokiri buya agatebona nkurasu kito bono imwe yomureke wogu new band na riri ariko yiruka kigogi yani kigogi star lakini akabatotevono yakaba kigogi new jazz mwanzo mpya sasa tukarasukia ndwarasugeti tukabugi bono jisani paka cyabonya kinyi bono ekero tugocha kubuya twarasukiri ine recording yange ya gatatu ase kigogi Moses wondenga hapana ni ondo jengu mwako uyo tali gutuira buya tigaburi tuira na ristware igobono tuira na yakora na ende Moses ngo muvulinga bono akitukwira na yakora rende tutaragosa ante ino Munyonje agende Meru ekera agende Meru mugira atugani Moses yamate gote konye twa family nyakora enye Munyonje bwangire gocha ndokonda tukore recording na ritogenda te recording tugachaka kubuginya Kenya Nyakinyu ntoye cyagete ase mugire ya Nyakenywa nige yaringa recording label ya mugire abo yari kubunya Kenya Nyakinyu yari kuru Nyakinyu ye tukachito kubugia recording entangani angajisani eje twali kujibugia ase Munyonje lakini Munyonje akanga gocha bwangu na mugira totebi gote nini na muziki nuwono liya bateri ntumonde kote tukaliga bateri tukarekodi ya igorende nero ya nyakura intangani asumugire tukawikinya yani kinya Kinyu bicho tukakura sarate Yakinywa sarate tukakura bono abu no mugira atu requested agatoteini mbwatu mwana hotera buya sana ukuru kwalisi alisho yo garo yo sababu ngotera ari buya sana mutari bwanja bono goturiga momokonyerani oyibono mugire utu request na alishingo na gocha arenge onya kurigeria karatura masoezi akanyora bandangu bugi bare buya so agatu yani agatuanja ekera tuanja mugira atabona ngo mureta mumukorera matera atatu na inu mukora yainu tukirimo kere wakwandira point ingia sana na ndi interested sana komanya okay kere mugira batena navuga tumungwana getumusa gitogotera biyanda gete ache ili mumubwatisi ya kwenye kwa mira alisi ngakichine mutwa ya nona mumanyiri naenda kero tuamanya nabu wona liu sani bwachagetirio kera alisi acha ya naki mwamurocho na no motel yorachiko begia tapadai mwanzo gotwaroche tunga no muntu lakini hotera kurunga bare gotera uko umuntu uyo nabwate talent agotwate umuntu uyo talent ya no bakora na barasuke yewa ona mugira akabaterie umungu agendera bo tukagendera gukora masoesi itu tugukorera nini alisi
alisia matera atatu and tubwata matera atatu lakini asingi njuri ni twale kwenda recording ntuga twale tubugia matera 6 we tumubugiria atatu ewa igo alisi sani mo mubugiretie ntangani nere igo alisi no mubugiretie sani njiro mubugiretie alisi ewa sani njiro mubugiretie muna iga ekero twa mujagetie iga na mubugiretie sani chikuru kwa iguririe nyuomo obokongu bwa barugi maiso marore kemuma omukua kemuma mukwa na bugiretie yes njiro bugiretie rhythm arabu omwenje sairis mwete sairis gaye bugeti kabere na bugeti ritangani ndubugeti sairis yentangani na ende no ngira nere keraji gocha maega na ira ka ugina ende sairis ike muma kemugwata bano bugeti na kikwata rhythm bugeti bakanya bokuma ya ngaki yoko bugeti igo mintuna ngira bwana ario ta kwenye tarachi no ngira kwenye taraji yo ngira tete magega ngira tete magega ndo ngira nje mwegerete jena mundi sotegi nai yewa ngira nje mwegerete gita akamana gochoin kirwa igo akama gochoin kirwanda bono igo matera nari ngoterete kirwanda matera 6 matera 6 o record binaris first recording ya aris amatera 6 na ende second recording nero na ende tukabugia matera 6 ukaruo angera bonaga bono nkaruo bono ngiraga okay ya tuko tata gendo kingi sana ewa buna no bugiriti choni alisio sababu ya amatera amatangani aye ya inche muchagetie esabali entangani ya kabere ya gatatu bono ngira kabwatero ya kera kwa record alisi nakikwa morochi alisi nabona rojo buno muntu gwe orasuke busi intera na murojo no muge sana enda arengo mwango alikubwata buya yani nabokoranga naba talent nabwata actually nko igita karabuna tiganjo ni kirwanda bolio sai kwa ya asenge njo nabwate na inche vision yane turokire ndenya kora twa na inche nabwate vision nga omweri ngukorera ndi gukiseitu so ekero tweka katika bere aro twigwanete na Moses ngamate bono ndikimbwata aba omoteri inche mbwata abateri inche nabwata bonse nedi mwinche na ariko buye nere igabwate igarenge solist ne pesist olio Moses igabwata omuntu opesi nere uri kugisoro tabwata bate Moses oyaro member ya ngiakobuye esolo bono omuntu bare komo nabuki nere uri kubugipesi torokire ndenje nare kubuye rhythm ona kero tugujoin toro twa beira bantu bono ebita bitatu abateri inche nabwata bonse abana kuruma bundwa bamuterera na ubare ko matera ngamuterera ndi tata onye bone ko babuya na inchiri ndi te tingu tware bendi yane na yo tware ya ora kinto kubugeria amo wana watu wale kubugima bundu na ndi twabuginya ko yani buna onya matera nyakura atatu na mabundu nata na atatu lakini wabugimba bali lakini dana ngubolirisa ase bono te konyarekana buno mwana musiki narore pandigete unakobgerie akoterere ina ndocha kotera mwino kaikasa bono ingikiare kogeringa kiyare konyarekana engaki ni twa watu bwanja wenu bwanja no na sa yawa mogo supporta yes omusiki atwa taiti kuimukani yes twa taiti tunda tigale maya ikiera ni tu ya teatora kwanere kenandeke kinandeke ne kiao ndio kegorete kenandeke na kegorete mwaka 76 76 ikenandeke okebwata bakabono bakabono iguna kire 76 alingolere kenandeke enele speaker ya enja lengwa enene iyigo ibono gero asingi njonga ne speaker takeira speaker ya etoroji norojo bogare tirinene ya renge ngari iriya aye original bono iria njatete kanyora accident
ekagera ekaruo ibono igebekiro asinge cyo represent ili kenanda represent elio birie yeah kera mwacha gito musiki esanturi yeah esani nero mwakarosiri na kitu akarosiri ntetongerese process yo korosia esani inakire process yo korosia esani eye yo twakagenda studio dirikari studio cyarenge kinyinge nandi cyarenge yare unabono ntwabwate studio kuro kwa Andrew Crawford ntwabwate studio kuro kwa Bolgram na ali industry yarengo industry alafu nero I think Andrew Crawford nero yale kuro kwa Vitality igae town ntwabwate studio yale kuro kumeka yomu ikoyo so studio nyino cyarenge town yale wono mono ni itwa akoreire gasi na Andrew Crawford asabatiri William wale go to record Fatiri William no gukora recording Fatiri William no chita kaba materi bono utenero le hotel gisani kiriko igwete malaika nini nero ya nande ko record ya igalenge producer nande alenge kere mware ko gende studio ko record ase Santuri mware ko gende studio mware record mwira na nero te immediately usemo ko na mwatera mwanye tigo yacha ko chapa da nto bwate nto kuruke real tape real tape eliye gonjukana engabune cassette lakini ya nene ile round nero tware kubugia yachi kubyara kisani bagenda bachikonya rosi industry no factory ya bagenda ne real tape yachi gosoka kisani kera mukuru eriri yaro no yari gutigara kera moko ine studio kera mukuru nanga muri kura na nasani immediate emoko ene mwacha kwenye nyora baadaye ngoe gutware sambu irenda buze etabwa tichapa echapa kwata korosi kwamanya guchiko ko kibandi ko yeira yachi go chapo ono kubeko iye gutire ndabuze tebwa tibinde timwa tirebe tebwa timaliko inere kurukwe sambu nero tware guta nero ero yale korosi gutwata nero piracy yale esani no pirate yani or ni ngirendo sia kobyane no tumagendo yale ko ko kwale ko bekumi kwale ko bekumi lakini kunyarekana yale nge mwa squeeze na tape e cassette na kwale ko tab e copy pirate e CD na ko pirate lakini ya no yale ngende kale magendo nyore ngao era simo ende industry yes na ende neri kiringa prohibited yewa yon kwale ko ye bwata rai unless a producer mwenye wow basi bono tra amatera gonara tari aseke ntunyepo ati aseke nande ke ntunyepo ati aseke nanda ya piamona orande bino onyo soko kwa nyari sakarali auto wego okay haina shida dira bu ya ni gara na wera la ni yoka hiyo ni yako yina babugi ba mabundi mabundi kwenye ukwani mabundu bande kwenye ukwano nigo bono aduru vitanyo mano baramba motokoro vitanji kwa mabundu napeni kisoro mwana bumbui motokoro kibeti kwa bachura kuranzi sendari mwana mazira motokoro meapa kwa mabundu Laureza wata mwana tome
abuna babugia kuna baba kirego awatere Ongira bono batora. ongira uono tari bana linya tata ko muwele limugulo kidogo sana nikupigie kidogo sana nini yana Ridi mungo buginde Ridi mungo bugiyande Abagusibamento nigonde no moteri bw'emyaka emenge oitokoroka ande bekema ikiane gatokoroka Andrew Gitenyi ari umwana w'Barongo nje no mwana w'Barongo ari umwana w'Barongo ya Andrew Gitenyi ototere ili emyaka emenge sana is one of the people I call legends asomsiki openga or see they are the founders. Yeah. And the party ngenya sign amweta bamoyo nwali na intugaiga. So tiga tomotogie akomoro kyubwanchani let us celebrate him while he's living. Ena ambaye simiani mbegete abana bako kumwakira kumkwania kumtia moyo na ukiona ni vema tu kama amekupendeza na ukiona kwamba amekupatia muziki mzuri Boko mubariki na unajua nyole mpesa isi miyango nyole mpesa ejeje na mbeto abekana reje yabona message ni chane nerira ne bekorero tege tino nchi message na umugaka na nyole message na da to basoma marieta intaragenda tambe elinde toko ndarasoma comment y'abantu bakurikirite gaiga ntage toto tebie kuna wajage to musiki oba bakabona otwerese technology kwarura so musiki ndo wajage te santuri to gacha compact to gacha kisi ona kiajire baka kisi to gato musiki ma otwerese sabadi na kikwanya ndere bunaye yango ndasoma comment ya kidogo cha mashabiki ya Tolikeire sorry Fred Prince Muku habo sawa I am watching from Nairobi Charles Manyaribu agoteba from Kiabira village city okay Elikana Mochache akimweshi continue reviving usipenga old music kumwete bana inomo old school kiri kingo nabo bagaka bali obukuru Mukogoti obasivika agoteba senator na otole komo asiga singio ogokora Nyasaya komente omukia naende agusesenie mono kwania Gitenyi abu amaiga mangi Mukogoti obasivika ogokwanire nimeitika umeitika asante thank you chora mu igoro mugaka agoteba good job mwishimiwa for reviving the forgotten musicians mwebira se okero korra mwebire ntwebire
ngoigure skeria yani ngoikore kwa ramna no ile skeria kuno mwana msiki tuturanye nyora abarende bono iga ndocenga munatuguna kuuro karabu ci comment ye cyumwe tene ngo kanda sana kiagera nabokoranga abantu bakoreze ki batumanyite igo bono nga nari tu batakire gutworo kyo gwanja ninga entu ntoro ya asante sana tena nitazama cha comment chinde gaiga Duke 1000 anasema senator hiyo ndio ekenanda gose na nje manye akuri ekenanda these are record player inga kinande kingia watu muhimu ya sana chinga gijiria ya boke bwate na kia bantu bakakora oko proud sana yani oko buyu iguru uri bwetamani yani ukurendwa usengo watene tete kinande kintu kapgate kite bas bona yo kumanya kona alia ukurage yani okonyorore uri buya uri proud yani ukuyuna yengambi yore ewa comment inde nige goteba nga onchwali omuchokoro agoteba mukomoni Hot Stars did a song ogusira kwa Nyanaro Nyasagare utakora kuno koma ogusira kwa Nyanaro can you remember the song noko yule na bonkonyora tingotera lakini na bonkonyora rochene je una bugeti ya kiri mubugia nchoni yali yani nchoni manjaba choni yali manjaba chon ali manjaba anendo kwate choni yali yes choni yali yani uliako rukunga David ali manjaba yawa David ali manjaba anendo katwara choni yali sababu aya ndo naende alizi uyo Mikaeli ya neno mubuye ikondo bata alisi abange alizimbaro Crispus Mirera agotaba watching live from Marani Crispus Mirera unatulikiretia ke foro moja sound check technician na kiamini sound biero technician Joseph get it a point sound biere okay Paul otomire ndamos on we confirm you have received 200 shillings from Onselio Chaziba amekubariki moteri mbia mwana moteri akorokwa Onselio Chaziba amekutumia 200 na kiogoteba amabumbia muno akire buya sana so mintu Onselio so Onselio abona kwangaira moyo asante sana namba ya mpesa na hiyo anaendelea kupokea hapa naro kwa pastor Evans Onchwali watching from Nyandaru unaona na pastor yeah. Watching yes amatera mwara kwa tera nikapata maskani akoteka umufata nara aliyo kurandia atara hotera kwa neta kurandi akuru kufata kilabu yani ya kurifa hotera na ndurandi na bakurandi kabisa na nderebo yeah Rob Mark Machoka Shem akoteba anatuangalia live from Kebiriko yeah Dominic Onsase agoteba please also visit Machoge one of these findings I will do that and Moses Urindo watching from Embu Prince Kiri Tisimse is my friend. Congratulations to him. So, abande baraba agoteba Meroka Gospel. Meroka agoteba number and the name. Ile number yawe seminary. Number ya seminary yalengamo. Number yere 07 42 30 81 53. Yeah. Technician no nyari kwenye pin asa chukua mendigura pepe bro. Namba hii ya yesi. Gospel Meroka also yanda hapo yesi description. Namba Andrew Gitenyi Barongo. So Gospel Meroka namba yo mugako yo no era hapo yesi description namba yeta ya gocha hapo ni Andrew Gitenyi Barongo. Ono mungwano yete ole ngumbu.
korokana na atagete ebange iga akurutire Ke. nimwete kutumira hurricane Wow. Meroka Gospel 0742 30 8153 Yeah. nereyu basi that's okay. Marieta kurukana. Kisi Jeremy Momanyi, Kisi Town, Kianya Vinge anatuangalia live. Then into bwato watching from Ngongo Kurukusini, Dennis Mesota. Yes. Basi Meroka Gospel, Andrew Gitenyi, correct. Basi korango atafanya mambo. Ya mano. Takitengo boriga. Toere sango technology na kiabeire nyakisa bali yako ili. Kiagara kwa witness ile santuli na mwaka rosiri mugachachi cassette, mugachachi CD, ono tuachire internet. Mubate YouTube channel. YouTube nelo. Ototigatera akoraga sibuya. Nero lakini tera akoraga sibuya. Uyo yembekerete igabegete tachiko ye chikani bia. Na community ko chikani bia. Uguchikania ni ominiti nga igaye begete lakini akaira na buzio nkaba magega nero nyebwate igona liminiti nga yani akabeka aba igoto yani ne yagora kindari yo jimuna bono na rwe namba ya of course enambe yo mwete ya ta send direct no nyene yo minto mbariki igambariki ncho monyene lakini bono uria nero kuparikiwa sababu nero begete yewa okay ya lakini no takebe koronge so after this program yewa onte binga ki oini wote tupwane nere ebe kwa so mwenyene amatera no take kwenye swaki video ya kwenye swaki video yewa na yote ngi video ya kisasa yes kapita namba no njungana bo wanja yewa no etini bona asubuinge akara tu akabwiri chisanturi kira kodie cyange chitamani sana chiarengi iguru kubwate sani ye yani esani ye uyu muntu tumire message ndatamusome amswa uyu muntu tumire musoma kumusanga mangeri oya kurukunga akurukunga from Nyakundi Gospel Meroka hey you naitwa from Nyambati Gospel atumakuri US United States mwe tawo nega abantu bakaba America bakoro chumwa igabono roju na abantu ezenkins amekutumia 800 unasema namna gani bona kama abono kama barikiwa sana huyo minto Nyambati Gospel Meroka thank you so much be blessed sana barikiwa sana tuerese bono asobwenge kero twabweti santuri igo chiarengi chetamani abo twari kubwije santuri chinke lakini kibwato bwanzu tali jirero tora abantu bakoenda mwero siria mambi mwabugire mwakorire kino lilia yo twari okora masoesi umutinyu umugima 1 month full umugima kisani echi baka twabwatire metukerio gukirokora utaikurigereria utari basoma onye nekiriti mukiane mbwate climax mutuone mune sani twakura climax ngoso yani inde sure taringo patisha inde sure muna bone igana yabuga imanye tenga eyimokeira akarama mama climax ya kunye kulidi umo kwanko bugyango na kulidi ke yawa so dirie yarenge buya ntwabwate discipline ye practice na ndi ntwabwata masoesi arigo ekero twacha egento kuroka ti combat twaruchi santuri abakongu ko babwarenge ikiara ti combat kiria enchera neranga twarenge korosi egento ngire kuroka royalty I think you know royalty negento mukubwatana n'omuntu nga togokora egento eke ngonyora tureka percentage kaito na intukorwa segete kare segente eke ekiagere egento na bagira beki yake biare mono getwetani
echikwale gotwa onye kwale gotwa for example 5,000 Ready message? Musoma ngo tutarakenda tambe. Mbija to muri organize. ndo tumire sasa oyo nere So, musoma ngo. oyakuru kunga Evans Ndege nero tumire singi 300 iga Asante. nyasago sesenie mono Evans Ndege, thank you so much. Evans Ndege seseni mono Asante. ase igo gwikera chinga chichiga bono muna turiga egento kiache tikoretwo muchando ni egento tukuruka GCD chirina chiache agite gutwara virus bono bono lakini chikompact nchiarenge fair ni chisani kiri chisantu lakini GCD no virus chiache agirete paka bono chi memory card No rocio gotera tokwa. bono mbro korosio gotera kugukura kwenda gugujiboni gwatebi ngaki eyini mbwate kwa rusire ndimose ngesani ayetako na kuburia eyini nkorete yimbwate bono igwete nende ambato ititemia kurwiri ekagera rende bono muntu achikogendera Ni miaka egwateri. bono Obonda bwawe ngakibwa bere bongana. Umu entagete kumanya obonda bwawe obonda kwanyore kubaso musiki. ya egento ndatebe muno anene nkeringa omusiki ori twabugeti kare yonda base kuyoro koyibwo barebi kobwane egento nkuburukira obwo barebi kibese kiri ntwaga kirire kachijo kora magenderero okiare kuriye gunenda atware kuriye randa nabarabiki ntwabate kirabiki sana umusiki nubwate kirabiki kinyinge naende kinga kikiri twachakirizo twarenge buna nabarebi mono ndatebe obarebi bwitu mbulinga yo twale konyora twachigusegana kunywe pa na yani na ngitigande round so rende kibese cyakoragi cyaguswa otokogenda ke cyaguswi na noyine yanga na bera toke tubura lakini ninde for sure akero twajete gwikase muna bono chikombani na twajagete goteba ngati tutakugura rende nona ka uniform gakoro kinga na ngiru umwana band ekagera tugacha kugura lakini bono kibese chinke twale konyora ngaki ntwajete kugendera rende so gwikira iga na ntubuna no musiki twajete kuvivia kobanze kibesa cyarenge kibesa mbono cyaje guta How rich are you? Yani nante. bono iga Ndete kumanya obonda bwawe ngakimono. omonda na hunta kwera sababu No muntu. Ayene legend. bana Ayene celebrity yani umuntu. Exactly. Yani Nilishuja. Lishuja umuntu. Kirogoro kananda konyona olinandrugite. bana Krado kanandrugite. Nakiurate nakiwate nenkira. bono iga tigante benga igitangia nkonyete nkanibe ng'ombe inyuo merete na ne yamuna ruite ne rondo tugijuko kobwane nero yenibo ntebe inero ya na konyete lakini enga kintambe iyo twale kwa ndo bare ore na bwato irete lakini nja nkonyete nkagure ng'ombe eyinkuruka yenibe ntanga niyane na nero nyuo merete omungino no monene yewa Ego musiki egento gokonyete neng'ombe. eng'ombe yankonyete yeno kurubiri umutirende abana nasometie Wetero musiki nabasometi batatigamba chieti gukura bagaikagatiga rende enibo unekete nachi kubagenderera bono kaira na tigango tukwenda omusiki okisaskipia kisaskipia nababono bakire ngiora abakwanira omusiki obono egento ndakwana zekisaskipia bari gwanja umusiki utari urumube namangana aramabe bari gwanja barusie chimbu kiri twabwate wete misiki eri kera ntuntu agasemiri lakini uyo yabono nero batware obasemia lakini babugyo kubugyo bakubugira kiri basomi yale ko babuye ya ekina kinda abadi bayisinga yani asomuse babe kama ngana umusiki urategaru n'abantu bo yes ya ekina kinda abasomi yabona naina kinda abate yabona no musiki oroche mo gatena mo akiri practice ase enga for 1 month 1 one full month tolea mazoezi kila lituko
ngutwara tuli break ngutwara tuli whatever na benga bune school na bato tuwitanye twataka saa 2 twaika saa 6 twari lunch twari relax chinsa ibere twaira na marogo saa 10 twakura paka saa 2 iko kana mwaje para kodi musiki oli na mogenda life band tuli ko na vitabu bon hayi vitabu bon iko na ngo konyara kubi life band ya bon no nyambo no igabuna ndiga nabo nkubwira life band na nengotera jisani kiri muna chatera exactly iguru lakini bono ntumbata chi computer abako genda obuye rhythm okole yani ngendo kerito kuruka obege pesi yabye ko ya otera sauti ya ya tira bono otera sauti ya pili yani abantu abake ko babiri batatu nabako no yomo ngokora no yomo bono igana bako na kibono musiki yoko chaba ndoi message nisome no mwanda sasa kemo omugaka ni ga Montanara utumie simu ya moja ndio kuruku Evanisi unchana thank you so much biamono na sago seseni abantu bakobale moyo narodi na moto takire tamaya bon umusiki cyo tengenesu na mechanically yani masoesi hata yote kendo kuna kubeka kama umusiki obobe bwaye mbulinga nabora betu twaru buanzo egekogera egente kokubeka ne kobeke tibigo cha bunanga oyo ndare gokora mugaka mefura andru gite jibera oyonere akurukunga Peterson Onyoki biamono yasago sesenie nero tumiri singata thank you so much Peterson ibere chiata ndomo tres ono oyo mtu amasoma no oyo akurukunga Miliban onkoba nero tumire gitoro kya yaiga naye seseni gumono Miliban onkoba singi 100 asante sana seseni soma angalia message yake vizuri tu simwache Edward Masagi namjua huyo ni gospel singer Orujara unaona gospel wanakukumbuka sana Edward Masagi oyakurukwa banisindege ntu amasoma oyo gakurukwa Malipan nero nasoma nkuba alafu twacha oyakurukunga Nchambati Nyambati yone twasoma ndali yo Edward Masagege agoteba nimetuma yangu Edward Masagege basi oyakurukunga Onselio Chasiba otuma 200 nero chagete bon nero chagete eyitira cha okay Edward Masagege ntagete kuba kono totonya kusoma message ejo ntagete nkoire maka kidogo nimbwate series yani ngora etande round kuri abantu bari chonya yisi atereta inyencho yayi ikarango kora ejo oyonere gakurukunga Daniel Masota oyo Daniel Masota otutumire singi 200 asante Daniel asante sana Daniel Masota biamano nimbwate series yoko nkweta round kuri abantu bari chonya yisi atereta sana ne engencho yatoko kora igo choni alistari moyo igo ngotema tole kumumanya saidi kiara n'umbugi obiyorenge exactly yani kubwati totebe ni certificate yani ekwende subject totebe tigatorrango chi subject kiria ari gukunera tukirigere abantu ngomo kimeze chicho ngina ende kale wata yanga full bawali ya tele nga full Erasmus yichi Equity
muntu utumire shilingi 1,000 oyakuru kunga sablon nyakura Sabrina Nyakora. sablon nyakura Ogotomere 100. 100 Ortumeze chinde oko kidelete elinde chinde kisoye. oh Kimeze kiri kingoro. Kile cyose bana nawo kidelete. Tiganda kubolia. Erizo ni yango bwatsami. oh ini ya kwende tigantitie okay Ndake toto e picture. Ekera choni alisi sababu muomera na tenere. Nande ngagerete muamanyaine sana na bete rafiki ya that sango asobu agali kuri choni alisi sababu na cyane koroka na kitabi cyaye kiyarengi choni alisi n'umuntu urenge no muhoko all through isare kogenda igare nera n'umuntu gwanjete kwera osibuya umuntu urenge be clean choni alisi nero gerete no ninje na bwite ngana ninje tiganda agora gasu sababu gare kwebo ibuya gare kwebo ibuya baka no ninje na tona baka nteba ngano na inje nkurianda karongia kaya no ena gachinisi na inje ndore kana munali so ngonsomia renge obo totebe okwesosa na bwata sana ya na bwata sana na henderende no nyurenge tarenge proud nga gare kwerora atare gokore kwerende no muntu urenge buya sana na bara gokora mangana maya Ono yere gatumire 8,000 1,000 ose bano ndago kimese jinko chachira njiro you have received 1,000 from Haron Kenyanya from all the way from United States from America umuntu ndako kutoka kwa Mungu eji nando yone nale gaiga okorokwa cheni nyaboke Ochengo in US kuru America amekutumia 300. Thank you so much cheni nyaboke kani otoro ono manyete dengo ono gake mwaka otoro lekanete gake uge mupaka nu ya saba sese ni Dennis Masoto ndio amusoma abumba ndo mukwa na kwali ngiro ya choni alisosa nakinate banga choni alisi igarenga umuntu gwingenjo ase okworokia kuno umuntu yani obwate discipline yeba choni alisi no muntu orenga discipline tipu ya sana yeba tabugate mangana buna babugi babono arakorore nyube n'umukuru tingita gititu ikanana yani gari uitanga nanda gutaka kugwe birengere ringanki igona aroje numa tenga naga ikire monyonte hange sana n'umuntu nane bitanero bagire na monyonte bakire akuburi monyonte nga wiji we una moya boretie oyonde kiba wiji we Mr President igo na mweta mawaida noni ntunaga toburirie na kiki agarira tukamuikange tukamukonya ya kare choni alisi afuma ai mukirego mwe kitu mukaratisho mulitishika na watu waroje buya arunga kyumu muro yakara kaso kichali pa muchikale kwa njugi ngingi na watu waroje buya na nene watu wangetenga igabona matunda itabeira maya nginjo ya kana muchagetie inje na igorete inje foundation inje na muchagetie ngaranga bona matunda abe waro no mungano nacha gukuma na roje bo bono ungira kona mubundise tachite kungeta nana bongwe proud ngana bo asingora tneki ya I'm proud mwanafunzi anaweza kuwa bora kuliko mwalimu ego na inje na bongo yake kubanga mbuya one kero kwanyolira mwana ajira America okoro ngite okoro bi kwana konyole gento muna bono chimese chigote ega kuru America tindo chimwi baseseni nasaba seseni wow esa asigite nara choni alisoba agwa tulitakotea nga babugi babakoro waheshimiwe tango ndaro sinya ngaite nere
Ikati ni kama na kama. Mwanga nyamwa yangu Yesu ama na makoyo no cha ndubi. Akora na hiyo biaya. Ndi bati yetumu. Yatuma wanande. Soko twasi. Asko tara alisia kwa tuleta. Oira wagenzi bwana tokonya. Vilima wange babe amon ango siro nya amboni ne arengo sababu. Lakini ibu. Eliye yabugite kumati kuvuga yaboteba nga. Ewa. Elia yonduti Hapa sasa ndio ni rasia alisia kwa tulete wanamuziki wetu. Weshimiwe. Ni abakoro. Nozikire. Ni aba. Nozikire. Turuki no ene na batu sigete abamanyite ngaki abugi abaita bakuru na bamana. Ya. Aki akogera tebete nga tweshimiwe. Lakini ababona bande mbali komanyabo. Lakini umwe ete lia kwandete ende na balengi. Ali tweshimu. Na tweshimite sana. Ewa. So Makio kukukwa kwa nakibwa ngwatu affected sana. Ngwatu affected. Ekiagera etaya kwarorite ngita yeliere nyaro. Yeru mugaso no bagora ngambia. Ewa. Ya. Igo konye twanyori umuntu enti tugwe ake kubanga twanyori umuntu enti sukiro busi. Aya technician. Not obobya kange song ya yeye mukuru gwa sisi kurendera abwira abantu. Fu. Ya. Lakini rende kaka nyako tobekera kurwabo. Nyuma ete na kwa ndere kuiro radio. Ndio. Mitandite kwera. Ikietaerera. Yoko nyoro yote byaya. Aya, aguchanda. Nandi bwaji kwa nyoro yunde. Nero batebye mitandi yiyi. Jackson Mukua igare muamate bari besani. Bari babwate tigari tikuru kumuamate. Moyale. Yeno wale. Okay. Mwana mutandite sana. Amakombe yani atoka ndende kuile sawa hivi ikikuambira naende ya hii. Sani nki gukwanira. Sani yi gukwanira uyukuru ku Jackson Mukua. Umungino wendi atandanete. Jackson Mukua galengi mechanics. Bono muna areko genda. Umungino kumbe nena bwate mpango wa kando. Aya. Ani kutenda kuboli mipango ya kando kumbe atagite kale. Atagite kale. Mpango wa kando abayabaye mbale bale koleta gasukari bubisi. Erga kale. Jackson yata kolezi atamanyite. Ikiagera rende kindi na rengi na bale ngumuntu omurunge. Lakini bona akaranga naende kindi kina bagutumia somewhere. So rende ekagera ligacha kusumbwana na Jackson. Jackson yakarora rende ngaki utubuya abayibuli ba omoyo bale. Negari nimbwate na injineri kanika. So egari imetoka ende seino tukwanirana.
Aye. akanga Mhm. ekeranga Jackson akasoeka ali akakora akagenda sobu mu subaki akeraga ndo akoba report kakwira na kanyoru ruzi gwengo liyo konyibwe ari kwengende Musubakio. yo bulirirende ikiageranga ngabono tianye ngende ulikagenda report ite jakonyora inkutinya kuiwo nyore na ku na bonkwane tabunga akaruziwa ngori ari kwengenta yuri ubutinga bwari ikiagero bunu ubutinga tali bungai Ekenegenda kyo minus ne imagination. Exactly. Bunango kwana iga naenda abantu banyibwe nabirigo. Na mukwana wale moya. Niki yakorekanete. Amafundisho. Amafundisho nalinga nonyena bangina bale tinkabo. Nke banyora bunikyo. Nakiye ko era nawo nyete nonye mukiburi na bwatenga ki ko dikora mama yani ko dikora ma yokobiara suraje munakwara mete mama. Ando yo tumie nere shilingi 10 nasuko manyanga itenyi moya ale. Maya te besa te yara. Ya ke ine besa ne. Uinere gate bana nchi mpaka kwani ite. Kwani ni shilingi. Atemire sana. Asante. Thank you so much. Barikiwa. Oyo nere gakoro kunga chofure chuma nero ure basengiya yasago sesen sana yani asa abantu bali baruki beza kiyinge oyo nero ure basenene buno musamali uri urwete nturu yawa ya lakini yoranga paka mukwani biya mano otebana kina keba nimpwate shilingi 15 yawa Kati obeka naenda tutoma chonzo biya mano seseniwa biya mano asante sana so ase owanchirano badongo bugiro musiki ngo record yo bono iganko record ni nera na record nya na wonda da kuyebekera otegerere ikiagera na wondo tenga ntwanjete kogenderera utatiga tinda tiga gotera utatiga no kubanse kifedha no kulitaya nayo genda ya tinda alitaya ekerongo je kulitaya lini maneke na mimi ndara mimi umwana musiki utaya kwa ingo njendoje gaki kindoje kingokora mwae kenike nani tangoda batagatie eye mulika mwisi lakini bwana matera ma bwana Iya na ya bibi senti Oma ete no bali bagategera nga standard yene na kaburi maki turachenji mutindo bado ya bado ine benga Steve message ya ndimo jango musiki ansomere message ya kino ari musiki ya bono natokora iga amokwenda se message ya kira iwe oyo tomire siringi 30 na akurukunga bundi nyachio Julius bundi nyachio Julius nero tomire bese haya barikiwa sana Gato makabere bundi nyachio nero yote Okay. Aberi masagege. Nero tumire singi 200. Thank you so much.
buya mono sese ni wa mono. Naro goteba onchwari omocho kara goteba ase okumanya buna gitenyi moyare. Buya mono sana. Onde. Buya mono. Ito twabeiranye kosie kesho ya ito twabwate mangana mange natagete ko bamanyibuna segisi ya ito tubwate chili chinese baremo intene ko bari nanya grande gitenyi intene ko biba memba Moses Oyaro Abokimo ya. Nero tumile sini nyamoja kunga Jackson Okoyo nero tumile sini nyamoja buya mono Jackson. Sese ni wa mono. Thank you very much. David Mosibe yako teba legendary Musipenda musician. Ai, folio yetu iko chini kweli? Inavera. Inavera. Hapa taona sidhani. Pengine kwa hiyo ukiona folio yetu iko chini pengine simu yako ama ile unatumia ndio folio iko chini. Where is the number of the Muse imepotea? Samuel Nyagechanga. Nwele gora nara okurukunga Josephat Mose otumile sini 500 buya mono. Thank you so much. Tutagira mwaka bwango bwango. Maybe onye kubwa dali swali ora mubona bako taipuka ikamusomera li swali yo. That song they did Flora Vocali, My Late Angle. Love it so much. Florence Vocali. Jonathan Okoyo. Nero tomasini nyamoja. Florence Vocali na Njembuleti lakini nyakora. Kera mwana nyakora. Ntangona nyiri YouTube ara. Utang. I know. Sibirian Mose. Sibirian Mose. Nero tumile pesa ya India. Sini 100. Asante sana. Naliyo musiki urenge. Napona ukwana ndi muna kuigwa wana natore. Yonere gakurukunga. Rose Kuma. Utumie shilingi 50. Barikiwa sana. Irevya ndicho nkaba birebya wansabye paka byanza
Mwamunari sikonge. Abuso babo. Abono aso moze. Igo. Kuya kurukunga George Nyaega kuru UFA otomire 1000 babana. Very good. Sasa niwa amangana maya abantu baminto matwanje. Asante. Isani kibwanje te yake yani watebesa ni nani bugati nebirengere bya nebyansi. Isani yanjete ase birengere bya nebyansi. Masezo yarongotera mwana omwabogero yekurukunya kenywa ibere etaito yaye etaito nyakenywa nyakenywa akine kabikira YouTube nero nani tenga nero ntango nakiko katara etaito ese saniende ntaito no nyipate ma Mateyo. Tango na ndatema Andrew. Vai buri bane? Abana ni yana. Ine yana. Mbuya mona waliwane mwezi ine wasomzana kera waliwane bandera tabia lakini mo niki yozia gurute soga yona baya atobandera koina bola tobana wane Ikina jiyo kumiyo. Ini kuimisha tu.
usogotera mugano uyu nabukunga tumeinisha jambo fulani abaiburi barore ngaki ya ine motisha babwenete koko ogotera uko igokure iguru ya abaiburi bane barenge pua turukire nje mbansomete so that yebono ne kioro kelinga ki abaiburi mbabwenete gwitigana asengi tyo gosomi ikiagera onyensoma angabono tiare gotoka ndiga angabono ondare lakini bono na somete kubwatekana abaiburi bana bakorete ki barenge ya so na kitu kuimisa abaiburi bandenga ki tema gosomi umwana ya tema gosomi umwana Kwenda kubolia. Utarachi ukumbushe gotera. Na kioko cha kwanyole idea. Idea bono iga muna tura. Iyi ni idea ngendete konyora. Muna tura. Iyi ni idea of course. Yeba. Nga ningenda senko genda. I'm sure amangana alitua kuana na ya narora. Iago so ase memory yana. Nama witiko ya obusabu ngora. Kuyarushia maya na weka yani kurushia mawe na weka maya kurushia yande ayatalia marungi na ya chui. So tatia gwenera. Wow. Agatabu ngarando jobu atega. Agatabu akune memory. Ori getega iga Kirwanda. Ibono nchage Kirwanda. Tarehe 18 nali tubugire tiali ya 1978 nali alisajia pande Kirwanda 78 jazz tarehe 18 mwezi wa 6 1978 na mweli mugire a producer number 1 choni alisho sababu nero lenge band master nero omoteli nero omoteli Moses yo yaro member inki abugeti solist nabugeti sania solo Choni then Andrew Gitenyi Barongo nike bono yeri mist then Thomas Keragia Mugaka yes uine moteli gwe sauti ntangani sonalis ya kabere ya kabere alisinero le hotel apana nero le hotel sauti ntangani alishu mugwati alishu ekero bachage ya nakia alishara tere sauti ya pili sinero ya Keragia le hotel sauti ntangani muhamwete na toterete no nero tete Florence Buka Keragia alishu mugwati nondari turujinda rengi nondari yeso hotera mono uyo Keragia gafate sauti ire nyerere mono obwari alisiga gafate sauti ene alisibono gucha nyuma naliacha akahotera sauti ya kwanza uyu nde mesa ahotere ya kabiri tianda kubori alisibona ale kukumaiga ndikiagerete bakamupeka sauti ya pili ngerno kwa record decision yako mwe hotel na ibona mwanzo ekerabata agite aya tegene tuna natere yani igarenge nabwate igento tokuruka turo singa gitukuruka jingwena ntia mutyandete arigotaka hotera liguru ubwatu emio ono Keragia nero tete sauti ntangani alisia gatere ya kabiri ona alisia gucha akahotera bono magega nalia gucha hotera ntangani mwete kwa tutebiri ngento gite tutamanya sana okay narole Joseph abokinya mwoka wine pesi ebisha bugite sana inki yako garo record ichi uchibegete iyi ngiri remembrance yewa iyi ni remembrance yani yewa yani muna na ale gokora nabona ale ku jot down asogwete kwinyu wow orchestra Mabundu Jazz tarehe 8 mwezi wa 6 1978 ndio chake Washington momanyo ningo oyo nero sogeti edition o 7 edition
nero sokere disani kiritangani kabisa Washington mumanyi moya akwete nakwete nero lingi Andrew Ketanyi barongo nayo moteri inche band master na ninche Francis Ondari Masira nero moteri moyale mambo nero hotera Charles Musanifu Michoka Charles Musanifu uyu igamenyete Nairobi sobere marani igarenge umwana muziki igare gotera kisani kigesaire bono twa monyore taria uyu bare uti gotera nundari igarware nero tere nundari ase kintangana na Joseph oyo Michoka moyale Musanifu moyo Joseph Onyanja Japan Joseph Onyanja Japan nere mbatere tenuyo sama baba ibikano byabera Benson Goria nyakoiro kuri USA otomire ribweyamo na 31 thank you so much buyamona sasa niwa James Goria yani Benson nyakoiro Benson Goria nyakoiro thank you so much Benson na unajua kwa Charlie Opio Emma oyino mo buitikono chikono wako uya oyino mo musibole mogere uri to bwiri chikono dramist umwete gusinto abada dramist ato bata bagera mono baruya unabono oyo ndesa Juma nato bwire chikono umwete oyo chitako kwa isa Juma yo lesi wanyika tato bwire chandarana na kabwiri chikono chandarana mukabugi ingaki ikombuka mukabugi amagenderero Nyasaye ngosaba ikibono cyamabu na kincha akirizo mabu kaira number 2 omugako mwega teya William Rioki mwega nera wasebesa ilikuwa beka ituke limojenga tara kaike tauni nyamira ngwayebugia nanyabye nero wasebe dison kaita tachirekodi kegogi new jazz buna nare kubugia nare kulika naro korokwa mugaka masakara naso kereti alisi sani tangani mugaka masakara naro ikongea erna ko sokere mugaka masakara nero meze Nairobi ekera agosokeria alisi diri mugire konye tara no ekera oyo ndo masakara agosokeria konye ubugire simugire konye ubugire mugire uyo bono nere ga muiba uti kumubugiri masakara makaratasi kai na kibono na kime kiorto kam o maintain ti record ichi ekyo igona ki maintain ti singe njonga kiata kunginyuria notake kuri kigetaho nabondari nabonguri kikoreza sabari yabo yobugi nabongurika kore moya to so omungwana naro ochete kumburi igoro ya music subject imba ya tu university akangoch inkamu explain linki kiagerete ngata ko muziki ngakina yo korete paka nkabugia subject yiga chietaga eto esuti ya no ereka akagode su kera eto akagode suti ere moyo akangana tenta so torakuriyo muri kwebitabu moya mwisaranse nero mwereso musikyo gusimbo cha kuja bakarugo akokore pi iyo ndakufanya nguri kabisa ngo kogerio muri kiwe bitabu moya mwisaranse nere ayibona uko mweresere kakora ki akorika elinde to twali history yo musikyo penka musimba kabo kore moyo mugaka ono igamanya musiki onje timbwatiri na muntu eriugi nare kuigwe esegita nagenda rinene neriugiriri nakikubugie kiane nabajete yewa na okere baka bono igigita obachita ibyo kumenya yewa lakini igire na okere igita kya chokari
I wish engekere mwenye ndikwari gutuka ka okerore ekinta muntata iri takorege Ing'ange short igende igetabe kemigo kenge enkebwata mang'ana ime yogokumia pakeke gusini ndigetema pakemetinyo ke gusi indigitema bwe kigache pakumu gusibu na chete indigitema tutarachi gukura tutebe nkore familia familia ne teribuya na teribo ikiara tingoteba ni mutakandi nimbwata abantu mbwate mbagenderete abana nkuna kwirwanira bari nje nkwirwanira abana mbwate nyumba ene no mbwata abana batano abamura ikinyaruka ibere arabu ni nyumba nke mbwata abanyaruka bane no muroyo ya message ya kirao wow Joseph Kinyusi Unchimbo kuru USA sinyati wow asante yamono thank you so much sese ni kumono mabono mugaka kuru US kubaralia igabantu bari batukitu kuru US isaranza Antombaro producer yane ingange eshoti yo mugaka oyo elineta getarigiria kamera eri yae emonyora senchira ya buya mono ntagete origiria mashabiki yako abagusi obaye ngana lyo mwisho ya yakobekere kamera eri kabisa elinde iwo nkurigiriria ya unanguye kwanera no kukwana bona ali okurigiria mashabiki yaka kurigirira tubona sisi cyabona ega na yajara cha kurigirira mambia na chiga kide yes okay naendelea kushukuru sana yaani nagokire sana andu baitu nabaya andu baitu nabaya uko baya okay giria kamera eri kwana mashabiki au tigangu ndupongezi asa mashabiki bali mundu uchiga present na bamuragendere kondora nande ningendere ko baroro tigangu mbaira nilimbiya mono etari nekerengo ikiara ya mugendete gukora na mang'ana mwiro chirete na maiso kuna bono tu ngukwana na inuga nichinga kionsi turabe tugukwana gwetire mbeo tafadhali netakire monsome naende turiganie ngonye kunyarekana torora nubusia sobucio ingenjo yaye nenche n'umuntu bw'abantu nkugunga onye ntumira nantukwanegira bebuya asega masabikiane mbuya mono narori mu bwato bwanje nenche natiganya saba sibutambe wakorire hata batega akiba gutumira kendi waga osno amashabiki akora batega namba yane nere iyo amukwana gutumira okay mbuya mono bono rinde abaminto nabonda batenga ababwato bwanje kuja gocha sende watebekene inamba yane narwabu kira tuke ande gwakunibwe na materane gose munabona umugano wetu arure gocha korengere na muigwete nga uremeru mboro inamba iyo naboko yirigereria orore kindu uraruta aroro na intekero na arorire nabongo tebonga nyasaga goseseni iyo ye egento kinginjo ng'anonye tinkoya tikende lakini ugoseseni koria mpaka ukubwati biamon asante basi matinonye no mubasi tango safari ko asai kanisa kwa ningo tebale ngeki to sadaka na irene okurabirwa na mashabiki yao mugaka nago kire kuya mono sana konyore privilege iyo wisaransa naye inchekere nko iboru ningo tseni cyabo chiko totere message yagire ndozi yegero iziko Jackson Mariera nero uyo turujina nyakinyu bwangire nero nere buyo mundu ne erebo ya nchena nimeona heshima bano kubwa sana wisaransa naye bano kwangireria bagali yabo tuwakwanire boro musiki okusi nashukuru Mungu sana bano nimeona ni heshima kubwa sana mbia mono
yagera upagete no muntu mana you are a legend kere historika eko liko Ewana. yagusi emyaka n'emyaka keri etari yago mpaka litoke ngana boli bwate nditoka bwato bulitogete ndibwato bulitogete na story yera ko niyo musiki obuse bila kumention ile etari yago exactly na site yago seseni tegakobo moja lakini ngintu nare gukoboria kiteto tulikirigeta literature history no mbantu barasome abana basome ningorigeri omuliki gw'ebitabu mwende mwisaranse nere yani omwe bitya omwe amang'ana bune document enaro rigete omwe arore elinda tulikirigeta elinde abana bacha gusoma history ya penga usi ngo turenyura abantu ababuye bita abana mbaro muna bono ngurarangeri bunde bucyase chikwaya mbali asuko ba guide nabongo kina ba guide basi asante sana abagusiba mento kuno twage cyagete twakolera tunawashukuru mjamana soko bariki mugako mwamutomire kende nere amefurahi yani amefeel appreciated amefeel the love upendo memuonyesha huyu ni Samuel Riose Okemwa mtetesi wa wanyonge na ninaambia nawapenda sana good night na bali mole chisemo cha ngumbu I think aliyetoka wataivono I think maybe it's good mwete ngumbu bono igamugaso wana mugaso wana barabwe wana barabu ni shuri baro mugaso so it's good evening good afternoon good night morale bya Mungu awabariki thank you so much ekenande kinkongonero bye ekenanda kokwa akini ekenege sokoro kinande kitoko ile sokoro ile sokoro asante sana thank you so much asante Twakoze Okemwa